Florence asemba monka. Menso ma asemba monka ba munyi awari sem. Ghana for mumu in Florence way. I must say e na wale ya wom na ma na ebre. What bodam wate? Awale way awale bone. Debida. What bodam wate? Mini wanum eta wanum. Abuata. Anti ebi pa wa so camera. Was a career red. Nam se me download the video we. Was a Florence Obinim. Florence Obinim. You who free social media wate. You who free social media kakra wate. Adai. Nam se asem na make am team say bra asema wo kan. Mini nipa maka kire ne da. 3 years ago na so ma me ne wanye day. Na wo me kura me ni kunu kura maka wantie wo no betie wo. A screenshot will be kura comment kura master te ya ne ho adwuma wo sunsun. I say mo kind of Florence Obinim. Ene na wi ye nie. Mo kasa asem ni nyina. Mo ye nkwasiafo. Ana mo nyina mo ya abodanfo ye agimifo. Ana mo ye nkurasefo. Abi a wote wo. Ana social media so na Florence Obinim ma wi ye nie. Wo ni ma wi ye. Ti asemba na wo kan ana na wi ye nie. Ana ya dwen wo ho wai. Abusunya 31st watch night ya baso eno na ama Florence Obinim akwakoye advert e de amani kuna sorry ya International Gospel Church advert akwakoye ye e de amani kuna sorry na akwakoye attacks bebre e wo media ne so e de aba Florence Obinim so eno nam so amani kunu aba bonten abema ne won ya trese social media de sune ma won si social media so ebiem na wo ma ne won na wanti na wasan aka ne mpre no so nti won ka biem abusunya no kwa eye prophet kum chacha wono so ed ne side of defense abaya wono saba ebe defend Florence Obinim na afi wa attack womo a kasa editor Florence Obinim mo akwaba e dey about too much Jesus master so first time ni a obe subscribe dey am ya no kai so be me bell no so se na ebe ye na upload it to mpo ne first person ya wonsa ebe di kan aka abusuya se e body right sem dia Florence Obinim ekoye advert e dey mani kun se na 31st what night e ba so ne asofo wo mu ni adaje kwa e wa sorry dem se e bufa so ani e ho e na nkom sha kese nyina e ba be sunti wei ena wayre power body kuna so rekoye advert e dey mani kun se bobia emfa nani entre International Gospel Church ebusuya advert e wokoye ye e na Ghana foku hu se ne Florence Obinim aye e ne attack de enya asem ketwa eno ena mani kuna ba bonten ya sabrede o de warning say akode ama na ere anti ebi pa wa so camera was a career red. Nam se me download the video we. Was a Florence Obinim. Florence Obinim. You who free social media wate. You who free social media kakra wate. Adai. Nam se asem na make am team say bra asema wo kan. Mini nipa maka kire ne da. 3 years ago na so ma me ne wanye day. Na wo me kura me ni kunu kura maka wantie wo no betie wo. Farmers in free so cry. Lord Nekasano. My screenshot will be comment master te yani hu adwuma wo sunsun. Yes. Fa me phone e bra na me video me fa nkyira wo. Okure. Me say ma asamba na Florence asamba. Me say munya wale sem nye de. Enfrim. Ma be share na video wa me gina airport. Yes. Mo hwe bi wo social media na me share African wear black. 3 pieces and me gina airport. Yes. Me gina airport me say Florence asamba monka. Me nso ma asamba monka ba munyi aware sem. Emfa ware ho. How can say obi enya na asem na de ba ware mu? Na ware de fa ho be. Ghana for mumu ni Florence way. Mo say e na wale ya wom na ma na ebre. What bodam wate? Na yarefo. Me na me show Florence mu di ni pie ye. Me na me show Florence obi ni di ni pie ye. Aware na wo ka ho asem no. E me na me yi ni pie. Wo ni Florence way. Unim Florence Obinim way. Me kofa Florence Obinim na won to nwom o. Na wanya nwum tuni a wotwa nwom. Me na me fa Florence Obinim di ni ko studio e ko record nwom ma no. Osoro ni me fie. E na me ti me bottom ska sponsor no. Na me de Florence be TV so. Na me yanka sa wo sofo no me nyi me hu mpie. Ti me na me start say me sponsor Florence.
At that time, the seed in Nam Cantamanto, you call despite to at that time. Obi any seed, you know, Big Ben music production. Obi any at that time, me to be mobile. Producers are not that time, one more system. Obi any seed, you know. Now I'm saying, Equia, young coffee, the bomb pine and push sika. At that time, 30,000. Within 4 days, let's see, and Nam Sunya Brekum. Fifi Okrai, Okuku Seku. Enshira FM programs manager, production manager. I know my no a one manager. Enshira FM and Love FM. Many nam sunyai, yen nam brekum, yen nam ha. Abrante be fan Roman father ya ne. Yes, whether the lumba. Yeah. Why? Many Roman father so yen nam akra. Na many fifi okra ne san nam kakrade. Na me san Roman father yen nam brekum. Efen se kofodia. Sa two presenters. Jumasa na Florence Akwaji Award or Shuri Mifie Waji Award, the new artist of the year. Watch it. But na me yankasa me sponsor me your software na me ma TV show. Me yi me yiri pie. Awale we awale bone. Debida. What dam wate? Me ni wanum eta wanum. Abuata. Okubo for besia abuwa bi nchonwe. Abuwa bi nchonwe. Ntwamwa. Ewo na sichira wari. Ewo na sichira wari. Emen na nya awale we bia nkomu wie. Ele da so. What the abeji? The second album, me na me sa produce you. Yes. Third album, me na me sa produce you. Ose why? Wow. Florence Obinim wo fie mu a. Yes. Abro santente kakraka. Kesiye. Hostel kesiye. Yes. A school for na aje. Yes. Eye me na me de che no. Why ma? Owo ne car, owo ne dwuma, owo ne sika. No tom. E de en. Okwa abro chire ba. At any time. Massage visa man ne mami ensa nyina de o makotena abro chire. Omoto. Me na me che visa man ne mani nyina. Omoto. Prophetess Lady Mercy a wo hwe nkola iwa abro chire. Me na me che visa man no. Yes. GB man eyi jiman makot. Why? Enkwere be say daddy wa hadan wa broche to fie no masa president ko to fie wo Spain montrem awale we awale bone awale we emani perform we ya kwasia wate ewo de asichida ware adan emu ode me se wo bi asamba munyi awale sem enfrim adentra me wo bi ni mebre bi atwa mu na ma asem abade mo anka say ye Florence Obinim awale ya me ko mu na o ye me sa na eduru ne so amode be hye me Ghana for nyansanim mo ebre bi atwa mu ane de hankopa to mensa machi na me yese na Obinim ayese akwapo nkola wa sore dem wakwa hot fm akwapo ntoko Obinim ayese adenta monka say ye Florence no wale no ene de ni ko problem na de aduru ne so amode be hye me to baby dwene ho sibokokora odwene ne ho sa lady we Baso camera nim obi comment na me screenshot on enra mia no o say uko ewo TikTok o say fa no sweet may eti mo amunim ne mo kan chen sam na to me yi so sweet may o say hey Florence Obinim pani what marriage can turn a person into marriage in the turn and the day it is sweet me. My best profile, best pictures, I bet one men can't want some bonnet. Debida. Basamia Bonsamwa, Bonsam will to me. No cre. Exactly. Semi Yanko Pony Pamia Sofon Swami will to me. No cre. Yebeshia. Yes. I will cook Nase. 2 minutes to the obi. Mebube. Yes. 2 minutes to the obi pa. Me say, Masamba Monka. Yes. Florence Obinim Masamba Monya de Monka. Bamunyi Aware sem enfrim. Emfa ware no ho. Me nsema tutu mi wo Ghana nyina no na emfa ma wale ye ho. Debida. Na ye me ame fault. Yes. Ti se ne ma me no nso enya problem so a munyi mi mfrim. Said ya motake me a me amani ye den. Eba ho so. Eba mo se ma me nyae no. Montake wo no nso. Yes. Na ono so ani nya den. Eba ho so. Unim ho he. Montake no. Yes.
Mutakina na nipa ne ho so a ono so be den. Obefrim. Said ya mode ye me no, mode ye na obejai. Because me de ye no, me start ye no. And I ye catch me, Quajo Jayo, be a camefa say, Yankupon nam, a flum ponko, a cassachire, would deef wo billion. No correct. In Tiabia, me fun say, Radi for Bishwakasa. No correct. Next at that time, I say, Quajo Jayo, may be. It's a rather so conny and fabi more when ni. Never be too a chilling man full. Sanity. Once you know, Ben Mebu. Said the Debbie, I'm a catcher on say, so far what campana and yet, so for boy Gamai and yet, no correct. If you say Gamai ya, Kameka said me a baby a term, Mikoyebi, and woman. Mikoyebi, I'm wobbing to me too for say, oh, campana, so I was so your day. Jai, and yet, Kano correct. You're no correct. What do you say? Papa, we are no correct edger. Okano kure obapani Jesus abusia prophet Obinim ede nsem yi kwa wiye pe na enim se kum chacha de sofo woni ne body se wokoka na waka wonu kum chacha na ono so atesi ntokwanim abusia waba be defend Florence Obinim ya from a sofu kum chacha ma wo se video bi trending ewo media no so pa aye Florence Obinim Mrs. Florence Obinim a video be a trending wo media no so na video yi obi a obenya bibia no na wa pass na osofo ba ana sofo maame Florence Obinim na wanya bi na watie na mo I say video ni ba bonten I say mo kind of Florence Obinim ene na wiye nie mo kasa asem ni nyina mo ye nkwasiafo ana mo nyina mo ya abodanfo yi agimifo ana mo ye nkurasefo ebi se me sofu kum chacha me hu se Florence Obinim na wiye awiye ni bibi sade wo gimi awo ka no na ewiase yenyin koyenim number 1 ana number 2 sa wo se Florence Obinim awiye ni a so can Psalm 39 verse number 4 David say awurade mami hu me na maka na me hu mawiye ana mpanifuo bu be say sa wonya tintin wiye ya yensere akwatia ana baabi a wonko hoda yenka wasem abi a wote wo ana social media so na Florence Obinim awiye nie wo ni mawiye me mini papa bia na wo ska papa ni be wo ne nanim ye no nyina afra who knows tomorrow ana minimum obia na ne dan ko e won kara ha ye 50 obe wo no na wadane bafan sabe ama ne nam ye no nyina atwitwa obi kure be wu a na wanye stroke na wakadem be almost by 5 years ana obi be wu mpo a otumi bodam eti ya wiase e bae no de wayi anim no edo switching de wayi achi a wonam wa ena Florence Obinim na wiye nie wonim wa wiye wonim woma awiye wonim kun awiye wonim oyele awiye wonim wabusuafo awiye wonim wa wiye minim obi a wa bobra bia bi wo wiase ka de ne hwe ho ma ni titete ni titi firi so ama ne na mtete obi ani wiase a wonim na wiye eti asemba na wo ka ana na wiye nie ene ya dwen wo ho wai Yesu kan bibi kire Jerusalem mama awo Luke 23 verse 26 eba wose munsume ho ne mama wonim wa wiye
Florence Obinim nyame shiraw oma long life wudi Ghana for one wechia wo se dam kora wan hwa obenum adurawu ma wani nye ma wo kira ni nye na onyame mpo wo awurade mrejate wo wa wi yenye hwe my sister I love you me do wo nyame me ma kwase bia ema wo tesa wo se dam na awra ho dabi ma wani nye God bless you me di osofo kum chacha Entabusia say ena ensam no etwebu na wei ena magana fo echese se ye baga na ha na ye hwe gospel celebrities ya ye wo oban Ghana mu a Florence Obinim ayi obi a na ware hu hia de ye pa afi ne nyunto so odina mu dendenden enti ase besi ne ya nsam abafa na ware hu empnatwe ani kunu kura ba bonte beji tum se wakwa kwatwe ne ade ne ne nyina mu ogusu kita ware nim de besi ne no eno na magana fo bi echese wo mu a empena asem ne ye fo matamfo no womo de eno na attack ni nzani ye se ogusu tia ware na se na wonya ye se ne bi mu hwehwe se nko munya ya na ware na gu ne de se ya ene besi akono se we nim no adwenkyira Ghana fo bi kire ye na me de aba beso so je gbeja wo de comment section ho de ama me all the social media handles no too much gh o subscribe like na wa share na for so in the dark gold in medium.